Menya ganteng hana aju. Ngon gop kanteng gop, ngon gop kireng gop lom. Tapi mendeme cewek. Neung. Kibat musanyut barang. Mata sayu, hidung mancung, body lagi kapai pong, iyup water, metrap barang. Hana cume, hana puka, hana desi yang bacut. Ada di pegah haji mentu lema haji le ayah jila meh le puluh, 40, 50. Mesin napeng 160 ku ba jila meh. Yang kan ka aba pengolong berah. Kalau 20 pati dik 50 hinang ah. Zamannya kan keren dipandang oleh perempuan itu. Zaman sekarang ini ada biru merah lang kantong, cewek antri di belakang kita. Gitulah kira-kira. Untuk apa kita buat bergogol kalau wang enggak ada? Tapi hilang ke masalah peng ke peng. Hai nak ugerau ada. Adik jak ngabang ke masalah ke peng kan? Masalah apa cik? Masalah cinta. Masalah cinta doa ke abang kan? Engke pengasih lemon naliang, pengasih urang belanja. Lung kun walha walahi walahu rahok ba muka tu sud barang.